To su bila osnovna prava po osnovu invalidnosti koje se odnose na materijalnu nadoknadu u tom segmentu, mada pritom moramo da pomenemo da i u okviru socijalne politike koja se vodi u Srbiji postoje i ostale jednokratne i višekratne socijalne pomoći koje lice pod odgovarajućim uslovima takođe može da ostvari u skladu sa uslovima koje je potrebno ispuniti, koji su najčešće vezani za materijalni cenzus koji se svake godine, da kažem, usklađuje. Pored materijalnih nadoknada, važno je pomenuti da osobe sa invaliditetom imaju mogućnost i raznoraznih subvencija i korisnika kao lica sa invaliditetom u smislu određenih beneficija koje su ili bez naknade ili sa umanjenim naknadama u smislu cene koštanja. Tako se recimo u okviru drumskog saobraćaja i u okviru parkiranja osoba sa invaliditetom javio poseban segment da se na mestima koja su posebno obeležena i horizontalno i vertikalno, što znači da na kolovozu postoje žute linije, a pored tog mesta i odgovarajući saobraćajni znak, lica sa invaliditetom koje imaju odgovarajuću nalepnicu mogu parkirati. To je u Novom Sadu neograničeno. U Beogradu je to recimo, da kažem, 3 sata. Lokalne samouprave zadržavaju pravo da to reguliše na sebi svojstven način u cijeloj toj priči, ali je bitno da se ispune odgovarajući uslovi da bi to lice moglo da parkira nesmetano vozilo na površini koja je označena kao parking mesto za osobe sa invaliditetom. U Novom Sadu imamo negde oko 2680 takvih parking mesta. To deluje na prvi pogled kao relativno dovoljan broj, međutim uvek je problem one klasične koncentracije na mestima gde je najveća frekvencija, kao što je centar, kao što su pojedini lokaliteti i tako dalje. I nije svejedno da li je to negde na bulevaru, govorim napamet, u Bistrici, na Novom naselju, ili je to u strogom centru gde se uvek traži mesto više. Najveći problem je što se danas osobe koje nisu invalidi vrlo često parkiraju na tim mestima i onemogućavaju osobama sa invaliditetom da parkiraju svoje vozilo na za to određeno mesto. Ta mesta su vrlo često redovnih dimenzija, mada ćete vidjeti da postoje i kose žute pruge na pojedinim mestima koje omogućavaju licima sa kolicima da mogu nesmetano da uđu i izađu iz vozila. Postoji još jedan poseban institut u cijeloj toj relaciji koji je predmet posebnog zahteva, a to je da se u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Parking servis takva mesta numerišu, odnosno označe brojem registarske tablice, gde onda samo to lice sa, ajde da kažem uslovno rečeno, posebnim potrebama to može da parkira. Videli ste da takvih mesta nema puno, ali ih ima i one omogućavaju tačno određenim licima da, posebno kad su u pitanju određene plegije ili nepokretna, slabo pokretna ili teško pokretna lica, mogu da se parkiraju tu. Parking karta za osobe sa invaliditetom se izdaje na godišnjem nivou. U Novom Sadu se to radi u saradnji sa Kancelarijom za osobe sa invaliditetom, a izdavalac i evidentičar svega toga je javno komunalno preduzeće Parking servis i sa njima imamo takođe odličnu saradnju u cijeloj toj relaciji, gde mi u ime i za račun članova udruženja podnosimo te zahteve, oni ih obrađuju i dostavljaju nam nalepnice koje mi distribuiramo našim članovima. Inače se one šalju redovnim putem pošte, tako da svako to dobija na kućnu adresu.